situacija, recimo, interesantnih. Negdje u 5. mjesecu, ako se sjećate, ono kad su prvi puta, kad su nam noću došli i kada su ovdje naše grudobrane, kad su pucali na nas u 5. mjesecu, kad je Zdravko Mikulić bio teško ranjen, sjećate? A sjećate se onog psa Vučijaka što je ostao ovdje? To nije Lord, Lord je bio tamo onaj drugi, a onaj što je bio spaljen od te tenkovske granate. Taj Vučijak je nama, recimo, to je jedan sad detalj ovako, što malo ljudi zna, spasio živote najmanje 20-30 ljudi. To bi bilo, ja vjerujem da bi u tom trenutku to bilo i na CNN-u i na svim TV postajama svijeta. To bi bilo, Allah, onaj masakr na Sarajevskoj tržnici što je bio u Sarajevu kasnije u bombardiranju. Šta se desilo? Taj pas Vučija, kako je bio spaljen od te granate, on je imao strah taj, to je životinjski taj instinkt. Mi kad bismo dolazili ovdje, vidite ove aute ovdje ovako parkirane, obično bi ostavili 2-3 auta, ostalo bi sakrili okolo, tako da oni ne znaju koliko nas ovdje ima. Nekad nas je bilo 20, 50, nekad 70, a nekad samo 10, jel tako? Ona moja Lada što sam ja dolazio, tu je bila, na čistini. A mi smo svi ušli, ako se sjećate, ja sad ne znam ko je točno bio. Ušli smo tamo iza u dvorište. Kad su oni nas odande tukli, to su nas direktno tukli četnici, kao ne zna se ko bombarduje, jel tako i to. Minobacačka granata kad se ispali, ona putuje između 20 i 25 sekundi. Mi normalno, isto ko sad ovdje što stojimo, tamo stojimo u dvorištu. Kad odjednom taj pas Vučijak, kad je njega panika uvatila, kad je on počeo bježati, mi prva sekunda, dvije, nismo shvatili o čemu se radi. Nas je bilo jedno 30-40 unutra. Kad smo mi skušali, bježi i mi isto za njim. I mi smo se onda posakrivali, nije prošlo, normalno, ti 20 sekundi kad je to prošlo, taj koji je to ispaljivao, to nije bio četnik, to je bio školovani oficer JNA. On je točno ubacio ovdje u dvorište 3 komada. Svi ti auti, sve to što je tu bilo, sve je to uništeno. Ali na sreću niko nije od nas nastradao. Nije nastradao samo zahvaljujući tom psu. A to je inače, taj pas je bio, to je od ovoga, kako se zove ovaj iz HEP-a, od Šlajpika, pa gazda mu je otišao i taj pas je ostao ovdje s nama. Da taj pas tad nije to napravio, da nas je bilo bi garant, svi bi bili ili mrtvi ili ranjeni. Sigurno. Ko zna kako bi se dalje sve odvijala i obrana i Vukovara i tako dalje, jel?